Arratsalde denoi, ongi etorri. Gaurko kontzertu honek iturburua dauka, alegia, Altzarritegiak 25 urte betetzen dituena. Eta hori ospatzeko, aukeratu nahi izan da programa berezi bat Altzarrekin lotuta dagoena. Nahi konzentri musikalatik, baina batez ere, jotzaile eta kantarien aldetik. Bertakoak izateko. Bienvenidos todos, buenas noches. 25 años de la fundación de Altzarritegia, un grupo de estudios sobre alza, sobre historia, sobre su realidad, y con ese motivo se organiza este concierto especial con un programa centrado en alza, sobre todo en la gente que surge de alza y sus componentes y cosas que pueden hacer. Bueno, azteko obertura Donostiarra izena inoiz ditu. Inguru guztiontan, Usurbildik hasita eta Errenteriaren eta abesten ziren garai bateko abesten tradizioa. Vamos a comenzar con una obra que recuerda una época de canciones que se cantaban en toda una zona muy amplia, desde la Sebastián, Usurbil, Hernani, Rentería y por supuesto en las canciones antiguas, Amapábade, Loriacuda, Geórgico, eta hori dugu Donostiako txistura italdeak eta Aita Sierra abesbatzak. Aita Sierra abesbatzak ere bertako da, eta bera xeskoa horrekin digo bien son, estabilizada, intentaremos contar con los chisturales y el coro Aita Sierra, que es de alza evidentemente, y para ello recibimos al director de este coro que nos va a dirigir el conjunto Agualar y Dio.
festa giroak jarri dio hasiera gaurko kontzertuari, orain bestelakoa. Eliza batean gaude, eliza honetan daukazue organo berezia, txikitsua baina oso ona, kabaiekol. Horretik akordatzen nahi zunean izala, nola etortzen ginean, aitaren koroarekin, Euskal Bilera koroarekin, ona kantatzea. Eta bai, registro bat moitu nion, Bruno Imazi. Organista zanari, azekan karreko emazian, hoitik ere mila dut koroan. Baina hori bezala beste batzuk ere akordatzen dira. Xakeaterako hori intentatuko dugu golbaren zuzetaria ondoko akordatzen da, horra ergontaz, elizontaz. Digo que esta iglesia, estamos en un ambiente festivo, vamos a un ambiente ahora bastante trascendental, en la iglesia, hay un órgano que ha acompañado muchísimas funciones. Un órgano no es de gran tamaño, pero una rosa sí en cuanto a calidad, un proyecto muy bueno. Y entonces me cerré el coro por esta Oñame. Y va a cantar un salmo, Laudate Pueri Dominum. Laudate Pueri Dominum, Laudate Nomen Domini. Es un salmo 112 en la Vulgata. Y es un salmo que se recuerda el cuidado de la providencia de Dios respecto a los más pobres, a los más necesitados. Es un salmo muy hermoso que lo han utilizado como fuente de inspiración para sus creaciones muchos compositores. En este caso es la versión de Laudate Pueri Dominum de Felix Mendelssohn, como un compositor romántico. Era zergatik, izan dut direktoria ondo gertatzen da, direktoria, koronetako direktoria, gaztakoa dezuelako, gaztakoa hemen gertukoa, egeitarekin askotan egon zalako hemen. Y dije el coro, que desde niño ha estado muy unido a este órgano, es Imanol Ilizasu. Ahora, eta Oñame, Laudate Pueri Dominum.
solista que acompañaba a Oña. Chao, a ver, Bila bestin, lehendabizikoan txirrita goratuko dugu, txirrita bertsolaria, bakizue, eranozun jaioa izan arren, bere azken urtean, eman zituela, altzan, hemen izan, aurten 75 urte izan. Herri doinu bat hartu dugu eta bere azken urteko, azken urteko bertsoa hartu dugu bat. Bat da, osaian, bertsola izapeleta izanean, eta berak ere bat izuen izapela, lehendabizikoan nola agurtu zuen maia, eta beste bilak, handik jabete bat zutela, maia zen, izioten omenaldi batekoa, errenteri izioten omenaldia, arrabatu zuten makilu atorkorako jabera portolo eta zertuta, imakuloren gainean ibiltzen zaizen, eta kanbilatu zuen azkenean, imakiloek azkiriko honik moduz modu ibiltzeko, hirugarrena, arrabatu zuten hori, atregaiari argapusoak ibiltzeko. Beneko zartuta, baina garen gore zuen galdu. Pena, gaiaren iguan izan, beraz egitu zuen. Eta pozik nago ikusi kanpakien nola bintzen, eskerra bizan, izela handiek hilabete bandera konturako dutzen pozik egoteko motibo izan. Eta ligarren abizkia ez dago da, ezagunan gaur egun, ez da bertsolari txapeldu batek sortutako bertsoa, Xabiera Muizak, sortrapak, jendean gora izan, Manuel Lazabale jarri zion doinua eta bera formatu zuen. En 2 canciones, como digo, una primera es una melodía popular con versos de Chirrita, un bersolari campeón de los bersolais en 1936, que murió hace 75 años, en 36, en junio, y es un poco la despedida de Chirrita, y unos versos muy famosos de Xabiera Muiza que cantó Imanol Ibarza. Eta verso que kantatzeko hemen, altzako lehen. Udalerri, gara bateko udalerrian jaiotako, eta Donostia da noski, kantari gaztea, eta izan formatu dena menira. Jon Antza.
ikusi zerrieta bat, harita ediolak, mojabeak, oitura zeukanan, euskal poema jartzekoa. Eta, usatu zitzaion poema, raixera eman zuen, eta nik ere musikatu intzut, eta gaur egon mundu zabalen ere ezaguna da, txoria, egoak, doak iban izpion, niri izango zen, famatu da. Baina hau entzuteko, baita eskerrako dugu bat dugu, eta joalman gibilo bari eskatu dugu gara zituatzen. berriro eskatuko diogu, hori eta oinarri koruari, abeslatzari, urregatu dedin. Altzatik gertu dagoen, ari batean puzka bat altzako zan, herri baten
bateko kompositore bat da, Josu Olberdi dela, kompositore emankorra dela. Hau izeneko ikunean. El compositor de esta obra que va a interpretar es un cuento, compositor del texto y creador del texto y de la música, Josu Olberdi, un compositor que produce muchas obras y es muy cercano a pasajes. Alan es el cuento. Kontatzen da, posto txiki baten histori pozgarria, gasoilu batean zegoen triste, erabiltzen du askatzea, eta azkenean neska baten atzun bukatzen du, oso pozik. Es un cuentecito que cuenta la tristura de una hoja que quiere huir de la oscuridad de un bosque impenetrable y acaba en el regazo de una chica, una joven muy contenta, pero el cuento lo van a hacer con movimientos y además de cantarlo muy bien, es que preciosidad. Eta zuzentzeko noski, Imanol Elizazu etxekoa, Imanol Elizazu etxekoa.
da, jende kanpoko jendezko onartzeko lekua zenbat lekutatik etorri ziren, langileak bere bizitza osatzera, eta horren eskainiko ditugun bi obrak horregatik dira. Gaita Galiziako zaiko gaita horren laguntzarekin eskainiko ditugu, lehendabizikoa jada nik uste mundu osoan oso famatua Negra Sombra, Rosario de Castroren poema baten gainean egindakoa, eta bigarrena jota bat izango da. Jota da Maia, Ustaren jota da. Decía que Alza, que cuando yo era muy niño, pues venía con el coro de mi padre, como he dicho antes, aquí a cantar. Recuerdo que había todavía muchos caseríos y campos, los tornó un barrio de Sestán Euskaldun y tan rural, un barrio de acogimiento de mucha migración, y creo que ha sido un sitio de acogida de gente de orígenes muy distintos. También ahora vamos a interpretar las obras un poco en reconocimiento a toda esa gente que vino y creó este barrio con su personalidad y con su esfuerzo. Negra Sombra, una obra que escribió Joan Montes, un músico gran gallego, pero la escribió sobre una melodía antigua, gallega, que acogió y la aplicó a un poema muy famoso de Rosalía de Castro. Cuando pienso que te fuiste, negra sombra que me asombras, a los pies de mis cabezales tornas haciéndome mofa. Y después esta obra que es hermosa, pero un poco triste, interpretaremos Jota da Maia, Jota de la recolección, de la cosecha, una Jota que se tocaba cuando había cosechado y se festejaba después. En la Jota os pediremos que nos acompañéis en el momento del me cago en la, que está en las Jotas, me cago en la, pues con cuatro aplausos, plas, plas, y marcatzen detenean, plas. En Jota hortan, bakarreko jotzaile, altzako da bera, euskalduna da eta gallegoa da. El solista, hasta ahora, es gallego y euskaldun, es Manu Gómez, del barrio, que viene con nosotros.
quejaban algunos, ¿verdad? De que había hecho otra cosa. Sí, entonces me estaba ahí, aulana, teórico fete, que shango biarriño, anti pasarela de los que más se lamentaban de Zinoceiro eran los que no habían ido a pie hasta debajo de la cuesta, sino que venían en coche. Los demás habían llegado entrenados. Bueno, eso no me pasa. Vengo, la romería, danza, creo que se mancha en Zinoceiro. Hoy con el 5 vengo a danzar en Casolín. Ya muy conocida esta romería, como digo, muy afamada. Todos los jóvenes había, pues vamos a recordarla con 4 jóvenes danzantes que están en diferentes grupos de los alrededores. Laura Landa, Ainhoa Solazu, Ametz, Miguel, Tam, Manish, Claudia.
Bueno, horrein, programan agertzen zen, baina, eta hor, baina ez dut askatuko. Joni Zerbiainek kantatu behar zuen, eskamoñoña. Kantari ederra, eta ensaiatuta bat egin genuen, ikusten zuen, ondo beteta dagoela. Eta, eko esaten jo, ezin barik izan. Zizan dizu zen. Ume ondo dago, ez da? Ume ondo dago. Pues la importantena, hor ez du kantatu. Baina ez dago dut ez dago, ez da? Guk ere bai. Eskerrik asko dira. Orduan, eta parte hori saltatuko dugu, eta horreko ataleak bako gara, eta joko dugu, Jose Antonio Santistamanek egindako pista bat, gare batean kultura zen, iontere egitortzen zenean pista sortzea ez, diskotekatik iratzea ez dagoelako, eta Jose Antonio Santistamanek izan zen, Santa Maria Basilikako, Santa Maria Basilikako kapea maixua, horren zotzailea, eta guztoren haundina. Otra hori datzen zuen, Letxigaren mendearen amaierako, inotekitan jotzeko eta dantzatzeko. Es una mujer que escribió para los carnavales de algún año en la fecha concreta de finales del siglo XIX de San Sebastián. Y nosotros hemos hecho una versión con marimba solista y como en alfa, entre otras muchas cosas, también tenéis buenos solistas, habría interpretarla en su del barrio o del pueblo, ¿cómo queréis? Peña Raya. En Ginebra, ya que consiguen, está perfeccionando sus estudios, no hay mucho perfeccionar ya, pero bueno, les daría venir para estar este concierto. Eskerrik asko.
izaten, 8 edo 8 bat egon da. Hainbat pasaian da ikuski, bizitza onbitza horrela delako eta batzuk eraman dituelako. Hoi gogoratu nahi dugu horrela, faltatinak, Manol Elizazu, Gaitán, Luis Latierro, Kepa Picabea, Ximari Garmendia, Jose Txoa Zagasti, eta Iñaki Fernández. Ezin dute gatatzen etorri, hilbaitira, baina gogoan izan dugu gorkoan. Aldiz, geratzen direnak, eta Manol Elizazu zenea ere, laguntzaile, hemen izango dira, bi abesti kantatzeko, euskal abestiek, Suazalen amata, Suazal, kompositorialenak, eta Maite, Jai Bai pelikulentzareko sortu zuen sortzikoa, mundu osoan famatu zena, eta bigarrena, abesti poliglota eta divertitu bat. Kanta berri. Zatu zen bizez?
Muy buenas tardes y muchas gracias a todos y todas las que habéis asistido a este concierto. Y un agradecimiento muy especial a todos los que habéis trabajado en su preparación.
Kontzertuari musikariek eta jarri dute soinua eta doinua. Imanol Irigoyenek irudia eta Juan Mari Araiak hitza. Así es, los músicos le han puesto la música y la melodía a este concierto. Imanol Irigoyen en la imagen y su hermano Juan Mari en el título. A continuación, Juan Mari nos va a leer un poema que ha preparado para esta ocasión. Kontzertu baten ezoiko aurkezpena. Manolo Elizazuri, in memoria, itxarropenak bizi izan zuelako. Batzuek jenko deitzen diote, beste batzuek energia kosmiko, berdin zaio. Ni sinisten dudan jainkoak izan ere, izen asko ditu, maitasun, edertasun, bizi iturri, musika iturri. Musika iturria baina ez dela bizi iturria aldi berean. Ezatu bada musika sentimendua sortzen eta biziago bihurtzen azken batean. Horregatik, ni sinisten duan jainkoak atsegin ditu musika guztiak. Atsegin ditu Gregoria kantua eta polifonia, oreka eta harmonia, Monteverdiren sonata eta Beethovenen 5. sinfonia, Perosiren besak, Schommerren trabesak, Tenderikiren sorpresak. Atsegin ditu musikari emanak bizi diren taldeak. Donostiako udaleko txisturri taldea adibidez, edo Aita Sierra eta Horreleta Oinarri abesbatzak. Atsegin ditu taldekide saioei eskinitako ordu gozo mikatzak. Pentagarramaren lerro zehatzak, nota zuri beltzen alatzak, trikitiaren errimo aberazak, tantzadien urratzak, bihotz maite binduen maiatzak, bogaren legatzak, ziztuan doazen sorginen erratzak. Atsegin ditu txantxakorriak, gerezi jostarien nota gorriak, justiziaren alde jaurtitako hotzak, horren gesu biziak, presoen garrasiak. Atsegin du txakurraren zaunka, katuaren miaua, behiaren marruma, usoen urruma. Sinisten duan jainkoak atsegin ditu musika guztiak. Atsegin du rock'n'rolla, oiu eta oiu dariola. Atsegin du popa eta atsegin hip-hopa. Eskerrik asko kontzertu honetan parte hartu duzuen guztioi. Oi, ai, oiuak euritapai, apaizaren txakurra ezkongai. Azken gizan berriz, aurki izango ditugu tamborreroak, tarrapatan, horrea beti bizurdo soldatan. Aipaditzaban, alaber, gerrekin izan ditugun bakarraren izenak, ondoren datozenak. Jonatza, gustatu zaigu, ire bertso arratza. Manu Gomezek honen amaita, trinenan jodi gaita. Hoi bezala, Peñarraia, gaur ere eman du eure baila. Jose Luis Murua, hartzako tenoren burua. Jonen
Herriko zerren zabirain, emakumen lirain, jainkozko hauts, buru eta bihotz. Atza doinu, atzako mintegiko kide, hogeita bosgarren urte horrenean, ore eta omen, umore eta kemen, sekulurun sekulotan, amen. Nizilitzen dudan jainkoak, azegin ditu musika guztiak. Bizitasunaren musika ere bai jakina, eta ea bizitzen naizen behingoz. Ez dugu bukatu ez. Eskerrik asko jaunari, eta eskerrak ematen jarraituko dugu. Gaurkoa, eskerrak emateko eguna baita. Dakizunez, kontzertu hau, Altzako Historia Mintegiaren 25 urteko ibilbidea hobetzeko da. Es imposible expresar nuestro agradecimiento a toda la gente que ha participado en estos 25 años de actividades. Y por eso hemos pedido a algunos socios y socias de nuestra asociación que nos acompañen en este homenaje y representen de alguna manera a todas las personas que durante todos estos años han apoyado la labor de Altzako Historia Mintegia. Bueno, gogoan izan nahi dugu, horretik, Altzako Historia Mintegiaren aurretik egon ziren gazte eta ezen gazte horiek. Altzarekin eta kulturarekin egin zuten lanarekin, ezta? Zuetako asko ezagita zaudete. Luis Mari Rayari eta Lourdes Zapirani eskatu diogu zuen izenean, zuen ordezkari izatea eta gure esker ona jasotzea. Les hemos dado las gracias a Luis Mari Raya y Lourdes Zapirani en representación de todos aquellos que nos precedieron en esa labor y que nos han acompañado durante estos años. También nos queremos acordar de los que después de habernos ayudado y trabajado con nosotros ya no están aquí. Cristina Extremo, Imanol Elizazu, Jesús Mari Cantera, Óscar Sola, Isabel Machinandiarena, Francisco de la Torre y José Antonio Santos. Segidan, gurekin, idea egin ondoren, halabeharrez sozialikustenekin gogoratuko gera. Eta bereziki, musikarekin, ja, ipatu dugu horrekin, Imanol Elizazurekin. Eta agera lasari, alargunari, ari bere zurekin bitartez, bidali nahi dizkigu gure eskerrak. Jakin badakigu, herri baten etorkizuna ez dela sarren edo gazten kontua. Deno kontua da. Baina edozein proiektu etorkizuna nahi badu, odol berria beharko. Renovarse o morir, dice el refrán, y lo suscribimos. Son necesarias nuevas formas de pensar y trabajar que nos inviten a avanzar. La juventud representa, mejor que nada, esa voluntad por buscar el futuro. Y por ello, y en representación de todos los jóvenes de edad y de espíritu que conforman Altzako Historia Mintegia, queremos agradecérselo a Nerea Suárez, nuestra socia más joven.
Altzamentegiko ordezkarien numerez, baita barkatzen numerez, zuen numerez ere, oso zuaren numerez. Agur! Altzatarrak aldakeko amorra jarri du, amorra fesna eta erragetik girona jartzen du, eta gainera hor, beren dizalezioan esiztenan dute, altzatarrak izanikoa, non kantatzen da, altzatarrak, gazte edo zarrak, altzatarrak beti gazte honekoak. Eta altzatarrak, en las fiestas, además, muy va